manam haparinchu. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. Si primera vez hoy aricón que Dios está y tam kuyasunki. Gloria Señor, chaina kayo pa ichasunchi. Amén. Gloria Señor. Kainin tapasay tay tay chay kurban. Gloria Señor. Kainin tapasay tay tay, kainin tapasay. Kainin tapasay tay tay, kainin tapasay. Tay tayay, kainin tapasay. Tay tayay, kainin tapasay. Chuya Espiritu, untay kuyaway. Chuya Espiritu, untay kuyaway. Tay tayay, untay kuyaway. Tay tayay, untay kuyaway. Kainin tapasay, tayay, kainin tapasay. Kainin tapasay, tayay, kainin tapasay. Tay tayay,
taitanchik samincho asuñeñaykuna turikuna. Amén, gloria al Señor, ñuqapaq hatun bendición. Gloria al Señor, ñawpaq nikichikpisayaykuy, amén. Gloria al Señor, Dios taitanchikman yupaychaykusunchik kay himnokunawan, gloria al Señor, aleluya. Amén, y el himno 95, gloria al Señor, Jesús llay maymanta risaq. Amén, manam kanchu, Dios taitanchik hina, ñañaykuna turikuna, kanman familianchik, mamanchik, taitanchik, gloria al Señor, kuyaqninchikuna, pero manam kanchu Dios taitanchik hina, aleluya. Amén, solamente Dios taitanchik, amén, chayna hayupay chasun Dios taitanchikta. Aleluya. Jesús llay maymanta risaq. Pillamanta gasuykusa, tukuy sunqu willakuyku, llakillay paspas kariku, mayuman chuqaqamay.
Aleluya, bendito Dios. Chainaja 183. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dios teitanchik, sapayang mimichikninchik. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y paichason Dios teitanchik tachaim noam. Aleluya. Dios taitalay, hamyam kankinyo hayay pamichirniyayga, manami mapaspisiwan hanyaku. Dios taitalay, hamyam kankinyo hayay pamichirniyayga, manami mapaspisiwan hanyaku. Sumagranya iklimo pasukunapi, nyukanyay takasamay kachiwanti, nyukatakapusawanki yakukunapa, sumakaw kanya sa mananarami. Dios taitalay, hamyam kankinyo hayay pamichirniyayga, manami mapaspisiwan hanyaku. Dios taitalay, hamyam kankinyo hayay pamichirniyayga, manami mapaspisiwan hanyaku. Hamkay kita say pangyayayan kapimpas, nyukanyay takagay panchay kuwanti, lumitiyawas kay kimang kinayawigin, alinyaning kapusakunawan. Dios taitalay, hamyam kankinyo hayay pamichirniyayga, manami mapaspisiwan hanyaku. Dios taitalay, hamyam kankinyo hayay pamichirniyayga, manami mapaspisiwan hanyaku. Tutay-tutay way kupinya puriyas baybas, mananyaming kimanchakong minyachu. Yukawang kakikikilang kasay kiray ko, malapulinya manchakong minyachu. Dios taitalay, hamyam kankinyo hayay pamichirniyayga, manami mapaspisiwan hanyaku. Dios taitalay, hamyam kankinyo hayay pamichirniyayga, manami mapaspisiwan hanyaku. Aleluya, gracias taitalay. Amén, gloria al Señor. Manami mapaspisiwasunchu. Siñujanchik Dios taitanchik tachijapta servicuptinchik. Amén. Gloria al Señor. Que kamayan yujawan niñanchik victoria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Somagme Dios ninchik mantaki. Ay, mana chusia. Somagme Dios ninchik mantaki turiñañay. Aleluya, kosikuywan kaymi fiestanchik ñuqanchikpa.
Maipita kunan tiempo kuna hina mundo pikaspaqa Santiago tragupi vaca pajipampi japarispa takispa mundo paksaqrapa pero manachu Dios ninchikpaq tukuy sunqumanta gloria a Dios niswanchi aleluya gloria al Señor paypaqa lo mejor me ganan yupaychay ninchik takinchik imanchikpas lo mejor de lo mejor, gloria al Señor. Chaynaga, mientras suma testimonio, ñañanchik Reina Pérez, gloria al Señor. Aleluya, amanan kamataki kusunchik. Amén. Kay hijapim, kay gloria al Señor, himno pim kachkan himno 141 nin hijapim niwanchik kanjam terremoto. Chayta, gloria al Señor, tukuy sunqumanta. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, tukuy sunqumanta, aleluya. Hillqanpim niwanchik kanqam terremoto yarqaypas muchuypas entero mundopi. Hillqanpim niwanchik kanqam terremoto yarqaypas muchuypas entero pachapim yaraqay muchuy, kay pachapim nanaykuna unquykuna, kay pachapim tukuy necesidad, pero imasumaqa kanqa pay kutiramuptin, manaña kanqachu aqay nanay llaki, tukuy ima tukukunqa imasumaqa kanqa. Aleluya, gloria al Señor, uyarikusunchik kay sumaq hatun testimonio. Gloria al Señor, Dios taytam
ñañanchik reina vidanpi hatunkunata ruwaron chayta willayku asunchik. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al nombre. Pasa y camino, amén. Gloria al Señor. Ay, que atagrima que kunchik. Amén. Gloria al Señor. Dios te está samin chawas uñaña y kuna turikuna. Ay, cam cosisra. Gloria a Dios. Ay, que tak fiesta pekachkanchik. Dios te tan chicuan. Kay sumak tarde perima kuikuni michigninchik Pastora Esther Castillo, amén. Hankuna tapas niña y kuna turikuna llapalla y kichita Dios te tan chik hatun pisamin chayku asunchik. Amén. Gloria al Señor. Ariño capaz chayaramuni wak. Caro llachtamantara, amén, wak paucar de Sarasara, pausa, Ayacucho, amén. Wa manam chayga nichkan quizás Joaquín kuna mana rixig nichkan chayga kachkan wamanga pichique nispa. Manan wamangachu, wamangaja kachkan 19 horas, jinaragmi chayla manja, amén. Gloria al Señor. Yañay turikuna willaykamos haykichik Señor nenche Jesucristo. Imainatas vidaita tikraykurqa chaymanta, amén. Gloria a Dios, Ari, Dios taitan chikmi misericordian piñaykuna turikuna, vidaita cambiaron, tikraron, chunka iskunniyo wataypi kachkapti. Karjani mana Dios taitan chikta rixispay, milla isunguyuk sipas, chiknikuyniyo, amén, tukuy mana lingwan kay sunguy juntasqa, mana Dios taitan chikta rixiskayrayku. Ñuqa hamuni ñuqayku pa ugarnayku familia y papayni y mamayni, kah tumakuq ñañay turikuna mana Dios taytanchikta riqsispan sapapunchaw tumakuq traguta mamayni. Gloria a Dios, achka wawankuna kah kaniku, tutalpin kaniku chunka kimsayuq. Gloria al Señor, papaypa mamaypa wawan, gloria al Señor. Pero sagra mana allin mi mamaynita hapirurqa, hinaspan chay winarurqa chay tumakuyman ñañay turi. Tumaq mamitay sapapunchaw sapatuta, mana tumaspanga mana allinchu causa kay cuerpon kay aychan katkata hilatina hina. Pero tumaykuspang ñataqmi allin hari warmi kaq pitapas manchaqchu maharuq. Policía tapas, doctor tapas, pitapas, gloria al Señor. Chaynapin wiñarqaniku ñañaykuna turiykuna ñuqayku, ñuqa hermanaywan mayor kaspayku wawakunata jespichisiq kaniku, gloria al Señor. Achka hermano chaykuta chayna tumasqanmi mamitay ñañay turiykuna chakra chawpipi wañusqata hina tarirun. Trago tumasqan tukuy chay riñonninta higadunta chayarachisqa. Gloria al Señor. Y chaywan payta hapirun chay cirrosis nisqan. Hinatinmi chaypi wañusqata hina chakra chawpipi tarirurqa. Ñuqa mamayta chiqnirurani porque paypas chiqniwaran ñañay turiykuna. Niwaq manam qanqa wawaychu kanki, qanqa pipachakanki kayna wakna, gloria al Señor, hermanaywan comparawaspan. Y ñuqapas payta chiqnirurani nirqani imapaqtaq kay warmi balin mejorcha wañunman. Aleluya, ñañay turiykuna, sagra mana allin, mana sunqunchikpi kaptinqa, recientemente kuna tukuy mana allintan sunqunchikpi takyachinchik, gloria al Señor. Y chayna kaspaymi ñuqapas nirqani wañunman kay warmi. Hapiruspay mamayta escalera kunaman wataruq kani animalta hina. Porque pay hamuq tumasta hinaspan wawakunapaq chay yanukusqaykuta taqtiruq hicharuq chaykunata ruwaptinmi ñuqa rabiarani yumpayta. Aleluya. Pero chayna purichkaspay chay 19 años niypi amiguta enamoraduta riqsiyta munastin purichkaptin ñañay turiykuna Cristunchik tariramuara. Aleluya, haykam kusikunchik Cristuwan. Señor nenche Jesucristo ñañay turiykuna chay tarde hamurura wasika mamaskaqni. Chaymi ñuqanchik yachananchik manam ñuqanchikchu Cristuta maskanchik paymi puntata maskawaranchik. Aleluya. Chay aramun inaspaniwan chay pastorpa vidanta kama jovencita. Tayta Dios mi kuyasunki nispa. Ñuqa nirani manam pipas kuyawanchu ñuqataqa ni taytay ni mamay. Gloria al Señor. Y chaypim niwarqa wañuruptiki maymantaq almayki rinqa. Infierno man mirinqa nispa, gloria al Señor, chay pastor niyku aspan niwan jovencita. Ñuqam karqani borracho runa wischusqa. Aleluya, yakukunawan taqtiykachikustin puriq. Pero Cristum cambiaron vidayta hinaspanmi
Kay palabra talita yacharachiwan. Chay mi kunan predikachkani Dios tayta pa palabranta nispa. Chay palabra ñañay turikuna sunquyta tukaron porque ñuqam sapa punchaw mamayni hamuq machasqa. Mitukunapi huchpamuq, yarqakunaman winakamuq, yakukunaman chapukamuq, hina chayna hamuq, hina chayna mitukamamanpas usturamuq. Gloria al Señor, y mana fácil chukara. Papaywan mahanakuqku, yawarllata ñarwanakuqku, pampapi wañurichinakuqku. Achka wawakuna winakuq kayku, chawpiman harkayta munaspa. Mana fácil chukara. Ataki hapi, siminta likikuq, chuchanta achakuq, ñawinta tukpikuq. Gloria a Dios, animal pa ningrinkunata kuchuykuspa yawarta sutuykachispa tumachikaniku. Chaykunata dejananpaq, tragutumay dejananpaq. Pero mana Dios taytata munaranicuchu porque nirqaniku wakin cristiano kuna iskay uyakunata hawaspa wakna kanaypaqa amanispa. Ñañay turi chayna kachkaptiyku Cristo chayaramun vidayman. Chay tarde chaynata chay pastor niyku aptin ñuqa nirani, chaynaqa mamay cambiaron manmi. Mamita irayku Cristuta sunquypi chaskiykuni ñañay turikuna. Aleluya. Bendito día ni ñuqa chay sumaq punchaw Cristo sunquypi chaskiykusqaymanta. Porque ima kunamantaraq tayta Dios waqay chaykullawan. Ima kunamanraq chayaymankara. Quizás qharipas aqisqan, wiksayuq, wawayuq, imaynapas kaymankara. Pero tayta Dios ninchik ñañay turiykuna hapiykullawan misericordiampi. Iñikuruni tukuy sunquywan Dios ninchikman. Hapipakuruni ñañay turiykuna manan pasarachu yumpay kimsa semana hinalla. Mamayta tarirunku wañusqata hina chakrapi. Hanchis killampay wañusqa hina chutarayarqa kamapi. Sunqullan kawsaq kay sinqanta kama kay kama mangirachata hina sonda nisqanta winaspa mikuchiqkaniku. Hanchis killa. Kay cuerpunchikmi ñañay turiykuna yaku hina suturuyta hallaykura. Chaynan wañukun mamay. Kimsa chunka isqun niyuq watallampi. Achka uchi hermano chaykunata saqikuspa, gloria al Señor. Pero ñuqa taytanchikta riqsiruraniña. Hapipakuruni allinta taytanchikman ñañay turi. Papay niypas kara chayna tumaq runa. Nirani papay hawayway kay mamayta. Kamapi wañusqa hina chutarayachkan hampas chayna chukayta munanki. Qhaway kay wawaykikunata escalera. Gloria al Señor, iñikurun Cristunchikman. Gloria a Dios. Chaynam ñañay turiykuna karaniku. Hasta que Dios taytanchik. Gracias, mamá. Aleluya, aparamuan ñañay turiykuna kay Lima llaqtaman. Chayrachimuan kay 28 de julio. Manarimakuypas yachaqmi hamurani. Quechuallapi parlakuq manchaqsqa. Upallachalla, gloria al Señor, imatapas ruwaq kani porque manarimayta yacharanichu castellanopi anchata, gloria al Señor. Ñañay turiykuna, pero Dios taytanchik aparamuan. Chay 28 julio man. Gloria al Señor, chaypi yacharachiwan pay kuyayta mastaraq. Sapa punchaw sunquywan hallaykuni maskayta Dios ninchikta. Dios taytanchik churaykuwan pastoranchik Esther Castillo paladumpi. Gloria a Dios, chaypi ñañay turiykuna hallaykun tratahita vidaywan. Imaynam hampa vidaykiwanpas tayta Dios tratachkan hinaya. Hallaykun yachachiwayta, pay kuyayta, pay maskayta, paypi confiakuyta ñañay turiykuna. Joven kaynita entregaron tukuy sunquywan Dios ninchikman. Niykuni taytallay hanman quykusqayki llapallanta. Llapanta kuykuni ñañay turiykuna. Ima munasqayta, ima suñasqayta, imata ñapas niykuni Dios ninchikman taytallay. Aquí está mi anhelo, mi sueño, mi deseo, aquí está. Aleluya, hayka timpu kaypi ñañay turiykuna. Dios ninchikta servikuspa tutantin punchaw nintin. Hankuna riqsiwankichik llapaykichik kasi, gloria al Señor. Hermananchikkunawan kuska, hermana chantin hina llanka kuspayku, Dios ninchikta kuyakuspayku. Aleluya, tukuy sunqumanta y Dios taytanchin fiel. Sichus ñuqanchin kasunchin fiel, pay fiel, gloria al Señor.
Manam kargacho ñuqapi desesperación. Kasarakuymantapas sawkam suyarqani Diospi. Manam nirqanichu ay imataq kay viday kanja. Ña pasaron ña achka wata viqayasaqchi kisapay. Manam chayta ñuqa pensaranichu. Aunque wakinkuna niwaq ay hermanuykunapas ñuqapa kampusaq hermanoykuna qanchis, gloria al Señor. Niwaq hankachkanki yumpay payachaña, gloria al Señor, sapayki imaynaraq kanki. Gloria a Dios, hospital man riptikipas peraq yakullatapas quykusunki. Gloria a Dios, ñañay turiykuna. Pero ñuqa nirani, sichus ñuqa Tayta Dios man kasaq fiel. Sichu Tayta Dios tajatikusaq tukuy sunquymanta Tayta Dios manam saqiwanqachu. Aleluya, Tayta Dios ninchinqa kachkanmi. Ñañay turiykuna payqa mañakunallam, gloria a Dios. Manam hamuwaqchu desaliento, desánimo. Manam hamuwaqchu imaraq kanqa vidaypi chay llakiykuna manam. Confiakurani tukuy sunquywan. Imataña niwaptinpas, solterona kaywak niwaptinpas, sinqayta tapakuykuhina ñawpaqman. Gloria a Dios. Amén. Yahaña cercaykuchkarqani tawachunkaymanpas. Pero taytanchikta nirqani taytallay Dios nillay. Manam ñuqa pantayta munaykichu. Nitaqmi kasarakuyta munanichu mana qam kuyasquniki qhariwan. Imapaqraq kasarakuyman llakinaypaq, waqanaypaq. Mana qam kuyasqunikiwan, mana qam servisuqnikiwan. Ichaqa manam munarqanichu pastorwan kasarakuyta. Aunque wakin joven masiyku niwaqku, ay quechua hermanachakunaqa munachkanku pastorllatas nispa niqku. Imanan chaynachu kara. Ñuqayku parlaq kaniku amigaykunawan kasarakusunchinqa Dios kuya qharikunawan nispa. Ayunaq kaniku, orakuq kaniku ñañaykuna turiykuna chaypaq. Gloria a Dios, taytanchik dirijiwanankupaq. Taytanchik puni pusawanankupaq, gloria al Señor. Porque joven kaytam yachanayki. Tayta Dios ninchikman iñikunki. Chaymanta piensanaykim o preocupakunaykim piwanmi kasarakunki. Pero si chuhan kasarakurunki mana Dios kuya warmiwan qhariwan llakinkim. Wahankim, gloria al Señor. Porque enamoramientopiqa sumaqchata quizás parlaykusunki. Chaymantaqa riqsinakunki haykaqñam tiyaykuspaykiñam. Chaypiñam yachanakunki imayna kasqaykitapas, gloria al Señor. Orakunchu manachu. Sapallan maskanchu manachu Diosta. Chaypiñam riqsinakunchik, gloria a Dios. Aleluya. Ñañay turiykuna. Hawka Dios ninchikta qatikuniku. Mana imatapas, gloria al Señor, pero mañakuspa. Mañakusaykata mañakuchkankichik. Aleluya. Gloria al Señor. Tukuy sunquwan ñañay turiykuna. Y Dios taytanchik kasqa karupiraq wawanta uywasqa ñuqapaq. Amén. Paypas ñuqahina maskasqa Diosta. Manam pantayta munanichu. Manam pantayta munanichu nistin. Gloria a Dios. Y taytanchik ñañay turiykuna tupayna ikachiwanku sumaqta. Manam ni ñuqa payta maskaranichu ni pay maskawarachu. Ni pay ñuqapa qhipaypi muyurirachu ni ñuqa paypa qhipanpi muyuriranichu. Ni parlanakunikuchu ni hayanakunikuchu ni imachu. Gloria al Señor. Dios taytanchik ruwaykun sumaqchata. Gloria a Dios, chaymi sumaq ñañay turiykuna kasqa Dios ninchikman qhatikuy. Paypi confiakuy. Y sabes, ñuqa pastoranchikman willakuq kani liuchanta. Amén. Pay autorizaykuwan, hijita, hayamusunkim pastor. Ñuqam autorizani, contestankim. Yanqataq mana contestawaqchu. Anchay niykuaptinñan, papay niyta tapukuni. Papay imaniwaqtaq. Kay qaris urakuchkan ñuqapaq. Imaninkimantaq allinchu kanman parlayman nispa. Porque ñuqatam niwarqa ñañay turiykuna huk hermana anciana consejaykuwarqa. Sichus kan tanisunki, pastorayki, upapayki, mamayki. Manam kay qhariwanqa ama kasarakuychu nispi natin amam. Lukacha hinaña enamorasqa kaspaykipas kasarakunkichu nispan niwara. Gloria a Dios, huk anciana. 28 de julio pe consejaykuwara. Hinatin mineranes hechos pastora y mana munangacho.
Y papa y mana mo nang kachu naptenga aunque enamorada kachkas pipes amas kasara kusakchu. Porque chay sierva newarja ñuqa kasara kuykurqani. Chaynata papa y mana mo nachkatin pastor ni mana mo nachkaptin. Qhari wichi con adulterio man. Gloria al Señor. Y chayta manchas paymi ñuqa pastoranchik niykuwan autorizaykuaptin papayni rini tapukuq. Ñam karqani ña 36 años, 37 imanña ñañay turikuna. Pero munarqani a ver imaynatas papay respondeykuanja. ¿Kusirukunqachus o rabiarunqachus? Gloria a Dios. Porque tayta mamanchik yachanmi allin ninchipaq kaptinqa kusirikunkuchu icha manachu. Pero mana allin ninkipaq hina kaptinqa nisunki ama wawallay wakrunawanqa nisunkichu icha manachu. Gloria a Dios. Hawai kachini futuchallapi papayta. Maypi tiempo de oración pipay kasqa wakway naskapi. Ta chayaramun telefonoman inatinini kay runas papay. Hawaykun. Inaspang niwan yaw allin qharichusmi kasqa. Gloria al Señor. Chaynata papay niykuwan allin qharichusmi. Rechazarunim iskay kimsa kamaña niwankichusni. Ari papay rechazarunim kimsa kamaña nini. Hinatin niwan yaw Pastor Rodolfo panisqan hina nisunkiman kara. Ay hermanita, muchas gracias. Hangmanta mejor tachikijuanga nisunkiman kara niwan. Gloria al Señor. Aleluya. Ñañay turiykuna inatinini papay. Ima niwaqtaq. Allin chukay jovenwan parlariman. Quizás adelante imapas pasakunman. Ima niwaqtarit. Allinmi parlaría. Ya carta manejayta yachanchu niwan. Yachanchusmi papay nini. Gloria al Señor. Inatin papay niykuwan parlaría. Si pastoranchin autorizaykusunkiña. Parlaría nispa. Chaynata niykuaptinmi suma karaturiña ñaykuna. Confianzawan qallaykuniku parlayta. Paypas mana cada rato chuqayapayamuachkan. Qhillqaykamuwan hermana Dios le bendiga. Qallaykамuykimanchu nispa. Gloria al Señor. Y ñuqa ari nipti qayamuaq manam niptiqa mana qayamuaqchu. Gloria a Dios, ñuqapi dependen, gloria al Señor. Porque Dios taytanchik tamaña kuspanchik ñañay turiykuna. Y gracias a Dios ninchikman kachu ñañay turi tayta Dios ninchik yanapaykuwanku. Último kama waqaychakuykuniku, gloria al Señor. Hinaspa sumaqchata kasarakuykuniko. Gracias taytanchikman. Aleluya ñañay turiykuna ima sumaqmi. Anchaymi ñuqa pastoranchik yachaq. Imay punchaw qayamuwananta. Imay ura parlanayta yachaq pay. Willakuq kani. Chaymi niwaq iskay kamañan parlanki hita nispa. Tempranon y tardiykuqta. Willawan ya imakunatan parlaruranki. Kaytan pastora parlaruni. Ya imakunatam nirunki. Kaynatan parlaruniko. Liuta willakuq kani. Gloria a Dios. Ham quizás nichkanki, ay chayna, ñuqapa kasuymi chayna kara. Amén. Liuta willakuq kani, pastoranchikman mama iman hinaya. Willakuq kani. Y sichus malta hina rimaruptiqa pay qaqchawaq. Pam chaynataq rimanaykichu hijita. Yachachiwaq ñañay turiykuna. Ima sumaqmi confianza kanan pastoranchikwan mamanchikwan hina. Sipas jovenkuna. Chaymi ama imatapas parlakunanchikchu ni piampas pakaspalla. Porque a veces ni parlakunchin quizás doble sentido, nichkasunki hermanoga declara kuchkasunki ñapas capaz. Imana cuentata hukunchikchu. Gloria a Dios. Imana chayna kananpaqmi hawka conciencianchimpas kananpaq sumaq limpio kanan. Gloria a Dios, aleluya. Ñañay turiykuna, gracias a Dios ninchikman sumaq tayta Dios ninchik bendiciykuwanku. Kunang servikuchkaniku wak pausa llaqtapi. Aleluya, achkaykichik rirunkichik ñawak llaqtaman, gracias hamusqaykichikmanta ñañay turiykuna. Yo sé que esfuerzoan, sacrificioan, amén. Gloria a Dios, pero taytanchik mi wakpi sumaqta obrata ruachkan. Aunque sasa llaqta, pero tayta Dios mi obrata ruachkan ñañay turiykuna. Kachkan ñam almakuna. Kay allin willakuytam seguramente wakmanta uyarimuchkan. Hermana Mónica, wak mirma kallaumanta.
Pay mi hating ñañay turikuna kay aling uyakuita. Inaspang mi mana yuksiptin ganimuang hermana. Mamitay king mana yuksimuncho aling uyakuy pinispa. Aleluya. Gloria a Dios. Ñañay turikuna waklak tapi manam kancho televisión kuna fasilla. Radio llawang mi causa kuniko. Hataris kay como a las 5 de la mañana manda pacha. Ña chisyak punchao radio. Amén, gloria al Señor. Celular ninta tahyay como ni hawa muchkay ki kunyo hay kupas. Kusis khalanya yo pa chay kuchkan gech ay Señor wak pimriki khonghorirani. Wak pimriki manyakurani. Wak pimriki wahakurani. Gloria al Señor. Kay manta luksis pay ki baloranki kay lugar ta. Kay lapikas pay ki hamanan baloranki chu. Gloria a Dios, jamokunki pasakunki. Pero karo yakta mang riruspay kim wahanki. Aleluya, ñaña ituriko naman fácil chu. Pero taita Dios ninchikuan ka sumami. Gloria a Dios, taita Dios ninchik mi yana pakusunki. Manang faltang ka chumikunaiki. Miku chikusunkin pay. Manariksis kang runa kunatam apamusunki ñaña ituriko na. Chay mikusis ka servi kuchkane ko Dios ninchik tawak lakta piñaña ituriko na. Kaypim kachkane taita Dios ninchik pa misericordiampi hamurune ñaña ituriko na. Aleluya, manam pensaran hecho, manam nunca pensaran hecho kay na tiempo chakay mangkutimuita. Pero gracias a Dios ninchik regalay ko ang kay sumahwawachaita, gloria al Señor. Chay mi kachkani ko ñaña ituriko na porque waklak tapi manara kancho hospital. Chay achka, chay emergencia marishan ko piñang ko na piwanyungko. Wawachanting ko na hina chay na anchay mi achka ko ang ko mejor pasay waklima yaktamang, gloria al Señor. Chay mi kay pikachkani ko ñaña ituriko na. Amén, gloria al Señor. Oración ni kichiktaya hinaya nyuhay ko Dios ninchikta hati kunay ko pakto ko isungumanta. Ñaña ituriko na achkam necesidad kachkam. Waklakta ko na pim alma ko na. Munachkan palabrata. Karu yakta chakunam pero ñaña ituriko na yarjas ka Dios manta. Satanás watarung achkarunata fiesta costumbrista kay killa cumplitu chapun en fiesta wak pausa yaktapi. Gloria al Señor, chay pimruna total ta joven chasipas cha pierdikun uchapi. Pero ñaña ituriko na ora kuchkanikum taita Dios milagro roanampa. Taita Dios pone alma kunata salvaronampa. Manam kalpan chikuancho ni takmiya chay nin chikuancho taita Dios payana pakuiningwangmi. Gloria al Señor, chay na hinalaya niya upah mangrisun chinya ituriko na. Waklakta pahamanya ko'y pauka de Sara, pausa. Kilkata San Sebastián, huklaktam kachkang lampas sotiyo. Chay lakta pimana munang kucho evangeliota. Sichos testifica chay rukti ki Romeo chakmas pakutirachimusunki. Chay mi hukpuncha unyuhata justamente esposo y pasar huklakta chamang. Pastor wan predica hinati nyuha rirurani. Huk hermana chata apakuikus pachay laktamang porque newarga hermana. Huk familias kachkang munachkans oración taneting. Rirhani ñaña ituriko na ña pichkakilla wikseyo kachkas paña rirani. Chaypi ura karamoniko culto de oración taruaramoniko wasipi. Suma ñaña ikuna chay lampa llaktapi. Nin kaypi garumiwan si chakama kunitin kay wasi ukupi hapima chakama wasunching nispa, gloria al Señor. Wasing ukupi culto taruara kamoniko sumakta. Kutiruni cuarto iman. Yaha chaya wawachayta perderuni kahmanta. Pichha killay pikachkate haperuang nanay ñaña ituriko na mana ña ichips atej rikuriruni. Sapallay kachkarani mana husay ñugawan chukara. Gloria a Dios. Ñuganay con el poder en la sangre de Cristo. Satanás chique. Atakawachkan. Soy ñoy pi macho yay macho turko na hamur huspang. Wahrawanan pang ñaña ituriko na. Inating chayta yuerirus pay sahram riki. Gloria a Dios, llaktang magriro ni inating piñas kakachkan. Amaya taitallay Dios nyay permitirio kay wawachay perdero na itanispa. Wiksay thape ko ikuspa Dios ninchik tamanya ko itahalyay ko ni yana pa ikulyaway. Sapallay kachkarane. Huk obstetra, warmi chakaska. Aphapir huang hospital pipostapi, a la fuerza manam kamga yuksiwakcho. Interna kung kiponim nispa.
Sapay mi kachkan ipitak apamuang ka, imay tapos nis panipti niwang. Manam kay wawachay kika uro hinam baling. Manam kam kariwakcho. Hinatachay na hinakultuman takutiko tkapiruas panchay pikama pichurar pariwang niya iturikuna. Gloria a Dios. Aleluya. Pero chay nape Dios taitanchi glorificay ko con sumasumacta niya ituri. Amén, gloria al Señor. Manab sagrata gusto ta ko ikunchu. Chay nam niya ituri ko na peleanan chik sumakta batayan chikta. Sagra manaling ka manchari chivas lan chikpak imatapas churamungka. Pero kami nyo ka confia ko sunchin taita Dios pe. Taita Dios nin chikme. Banang uharing kamakinta. Gloria a Dios. Amén niya ituri ko na. Chay nakakinalaya niya upang mga risun chikla palyanchik. Dios taitanchik katumpi sa amin chawaso niya ituri ko na. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Suma testimonio con amén. Gloria al Señor, mañana kusunchikiapa y con apaginala Dios taita vidan kutausanamba. Amén. Sayari kusunchikusikuyllawan, gloria al Señor. Inaspanchi kurukunapi abroyaman ñañayanchikanita pasaykamunqa. Gloria al Señor. Kachkanmi especial kunapas. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Ay katagrimakuykunchik. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios taitanchik aykuna turikuna samincha samkichik, amén. Amurhanchik Dios taitanchik yupaycha rimakuykunchikta ñanchikuna turinchikuna ñujanchikwan hatimachkanchik en redes sociales ukuntakama, amén. Gloria a Dios, aleluya. Takiykusunchik Dios taitanchik, amén. Kunan puni taitay paskay watas hakunata nispanchik, amén. Kunampuni taytay, mañakuyki paskay watas hata. Kunampuni taytay, mañakuyki paskay watas hata. Anak pacha pamukong kichakupti, chuya espirituiki almay mapuntay kuchu. Anak pacha pamukong kichakupti, chuya espirituiki almay mapuntay kuchu. Kunampuni taytay, mañakuyki paskay watas hata.
Gloria al Señor, yo canchicaña cachicán michigninchi que esté el castillo, pero cachicán era muy especial. Gloria al Señor, aleluya. Pasa y camananco cama, taque que son chicuruta, gloria al Señor. Gilgai que Dios ta y mi el manta pas más mis quichayan, gloria al Señor. Aleluya. Gilgai que Dios ta y mi el manta pas más mis ki maukaya y tamjua, kuya y wangri mariwa. Gilgai que Dios ta y mi el manta pas más mis ki maukaya y tamjua, kuya y wangri mariwa. Kay pachapi kang kuri kuli chaka Dios tay yumito. Kay pachapi kang kuri kuli chaka Dios tay yumito. Kay pachaka tukuya kay kikaman naman kaya Gloria al Señor. Taita Dios amin chawasun sapakamata amen. Haigan kusisha, gloria al Señor. Kusisham kachkanchik taita Dios pa wasim pitaricus pa gloria al Señor. Rimakoy gunchik michigninchik, gloria a Cristo. Sierva Esther Castillo, gloria a Cristo. Taita Dios amin chacho, gloria al Señor. Taita Dios man gracias tajonico ñuhaico, gloria a Cristo. Kay anexo quinta baja, gloria al Señor. Ñuhaico prepara que camorjanaico kay especial, gloria al Señor. Taita Dios pa, gloria a Cristo. Aleluya. Tagueico saco, gloria a Cristo, aleluya. Alabanzas a Dios.
mantao nanchang ni mitu mantarura kunin. Yakis kapas kusis kapas winyay pang mihatis kaikin. Yakis kapas kusis kapas winyay pang mihatis kaikin. Haleluya. Wiñay pahmi taita Dios tahati kusoncho Gloria a Cristo. Mana mi mapas taita Dios manta raki wasoncho. Haleluya, porque taita Dios miñohan chiguan kachkan. Hasta wanyo kunan chikpunchau kamam taita Dios. Yuhan chiguan kanga. Manam sapayan chikchu kachkanchi. Gloria a Cristo. Aleluya. Santo Dios. Pin Cristo nya kari puyawarga Causa Dios pasa pancuring miranti warga Yuha prantipim Cristo wanyorga puya kuaspa Jai mi kuyani Toko'y sungkoy wag kausat kunay ba Wag niya'y krus pin Kristo niya kari pulyawar ka Kausa Diyos pa sa pancuring mirantiwar ka Nyuka prantipim Kristo wanyurka kuya kuwaspa Jai mi kulyani tukoy sungkoy takaw sa tunay ba Haleluya. Hatong mi taita Dios. Tokoy sungkuchitam korhanchi ki taita Dios mang. Pai serve kunan chigpang. Pai hati kunan chigpang Gloria a Cristo. Taita Dios mi wanyo ikorga hampang inyo hapang. Cruz kulyopi. Yawarnin tachak yo ikorga. Gloria a Cristo. Sungkun chigpi matapas limpia ikunampang Gloria Señor. Haleluya. Hay kami pa changi chang taita Dios ta Gloria a Cristo. Taita Dios mi kaipikas kang Gloria Señor. Haleluya. Alabanzas a Dios. Taita Dios bendición sa pagkamamang Gloria a Cristo. Haleluya. Gloria Señor. Seri ko son Gloria a Cristo. Seri ko Gloria Señor. Haleluya. Makikita hari alto silomang. Hinaspay kini Señor. Gracias. Gracias wasikipitarikus kay manta. Gracias kay vida huas kay kimanta. Gracias Señor, wasiki mga parawas kay kimanta. Señor, quizás mana fuerzayo, quizás mana kalpayo, Señor, chera muni. Pero hang manta, Señor, necesitas ka. Almay miya kunayas ka palabray kimanta. Kahaya kay biday, kahaya kay kausay ni. Señor, rima payawanay kita munani. Almay miya kunayas kakachkang hangmanta, riba payaway Señor, hang miriksiwang kimang pasasayta, hang miya chang kimamunas hayta, hang miriksiwang kimay nahampakay na ikipigas hayta. Hallelujah, Hallelujah. Yupay chay kim Señor, adoray kim Dios. Halmayay mi yupay chasungki, hatungkas hay kimanta. Rimapayaway Señor, sirbay kita usay hampamunas hay kimangina. Paininta kama rimapayaway ko Señor sa pagkamamang. Necesitan ikong mikuy-kuyta Señor. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Cristo, aleluya. Yo apagatong bendición, gloria Señor. Sirvanchik, presentay que gloria a Cristo. Taita Dios pakilhang, gloria Señor. Taita Dios bendiciwason, gloria a Cristo. Gloria a Dios.
Gracias, hermano Javier Salazar. Amén. Gloria kachun Dios ninchigma ñañaykuna turaykuna. Pim causan ñañayaykuna turayaykuna. Kaypim Dios ninchik kachkan. Amén. Aleluya. Hamkunata napaikamuikichik, rimakuykichik, saludaykichik. Aleluya, mundo enteruta ñañaykuna turaykuna. Kunayanmi achka kachkanku. Aleluya, que hay redes sociales nishampi. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Taita Dios ninchikmi. Aleluya, ñujanchikwan. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ni chaylado ikipikas hanta Dios ninchikmi kaipikachkan. Hampas ni Dios ninchikmi kaipikachkan. Aleluya, aleluya. Gracias. Ima sumagmi taita Dios man yupaichay. Ima sumagmi taita Dios man. Aleluya, parla y paiwan imayinmi. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, yupaychay taita Dios ta, yupaychay. Papayay Dios yay hangman kachun gloria. Kay quechua pirimapayay taita Dios ta. Imamiski simim kay quechua. Taita Dios pa unanchas han quechua. Orele bebebe kima arriba vayasay. Wishu ya pasupa ya pamanayinta. Ungi vidayaita taitayay. Rimapaya y wawaiki kunama. Kay Perú yachtapi, Bolivia yachtapi. Taitayay maicha yashampi. Wak Chile, Argentina, Colombia, Ecuador. Yapayan mundo pero nasimi kay quechua rimajkuna. Samincha y yapayanta taitayay. Samincha y yapayanta, y pinta taitai samincha. Urriquima arriba y asay, aleluya. Gracias taitai. Gloria a Jesús. Gloria a Kachun taitan chikman. Aleluya. Haika makinchaykita ujarinkichik. Saludanchik yapayan kay redes sociales okumanta. Saludamos anchi, kusikunku, kay ñujanchik, kay redes sociales, palyosich kanchik, taita Dios pa gloriampa. Taita Dios ninchik pa gloriampa. Amén. Aleluya, chaskikunchik, kay sumak saluduta. Aleluya, wak Bolivia yachtamanta. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor y las papas andaway las mantas. Haikam kusikunkichik. Tayakaja. Aleluya. Huancayo, chayachta kunamantam hayamuachkanchik. Amén. Saludamos achkanchik. Aleluya. Comparte y yachta más ikiman. Kay mensaje kunata. Taita Dios pasiminta. Mana ñuja pasimichu. A veces ni yachta kunaman aripti niwan chay ham simi ikiwan mana ñuja pasimichu. Taita Dios pasiminmi. Taita Dios mankachun gloria ñañallaykuna. Paimuna y limpio kay pikachkaniku. Amén. Hampa bendición vida ikiman chayamunampa. Edison Arango. Taita Dios aminchasunki apurimak andawailas. Yapan yipin andawailasta. Taita Dios aminchachun. Wakuri palauta. Wahana lauta. Aleluya. Okubamba lauta. Amén. Hinas papas taita Dios aminchachun. Ale akubamba wankabelika waka. Aleluya, chayhaykam hamkuna saluta mas chayachinkichik wankabelika lauman. Amén. Aleluya, kachkan wak obranchik pasrunasimi rima. Pastoninchik Cecilio Janto. Amén. Chaypi kachkan taita Dios ujarichun predicador kunata chaypipas. Inas papa chaypi kachkan turinchik Irineo Hinojosa. Haykam uyankichik Irineota. Paypa chaypi llam kachkan. Llam kapakuchkan paypas. Amén. Yulisa Rondinel. Taita Dios aminchasunki, gracias, saludo Ikimanta, Néstor Maraza, Moqueguamanta, Rosmira Melo, Rosel, Daniel Cruz, Villa El Salvador, Taita Dios aminchasunki, Danielito, aleluya, Marcos Nina, Mauricia Guamán, Maruja Urpi, Dominga Chino, amén, Figueroa, Arequipa Laumanta, Concepción Guamán, Ángel Rojas, aleluya, Tayacaja Perú, Olimpo Ladislao, Huancayo Manta, Gloria Cachun Taita Dios Ninchikman, Paiman Cachun Gloria,
Amén. Mayachanchikchu achkamanmi chayachkanchik kunan. Amén. Kunanmi hawasunchik Tayta Dios pa qillqanta. Kay palabram dedicasqa dama kunapaq. Amén. Dama kunan kay domingupi aleluya dirigichkanku. Hinaspam hawasunchik yachayniyuq warmi manta. Pitaq chay yachayniyuq warmi. Hayka munankichik yachayniyuq kayta. Hayka munankichik Tayta Dios vidaykichik usananta. Kichaykusun Diosninchikpa qillqanta. Aleluya. Proverbios 31, verso 1, suqtakama. Amén. Verso, suqtakama. Gloria al Señor, aleluya. Kaypin Tayta Diosninchik rima payasunki. Kaypin kachka huk warmi. Wawan rey. Aleluya. Huk rey Lemuel su tío. Imainan pay rima payarja. Kay wawanta. Gloria al Señor, aleluya. Dios ninchi Jehová pa su timpi, Señor ninchi Jesucristo pa su timpi, chuya espiritum pa su timpi. Ninmi kainata, verso 2. Wawallay, wachakushallay nirham kaywarmi. Tayta Dios tamañakupti huashan wawallay. Imatawanraqtaq nikiman hamta. Rima payachkan wawan rey kasruna rey runata. Imataraqta hanman nikiman, imataraqta hanman haqchaykiman. Nin. Ama warmikunapi kallpaykita tukuychu. Chayna warmikunaqa reykunatam tuñichin. Lemuel. Manam allinchu reykunapa tragukuna tumayninqa. Manam allinchu kamachikuqkunapa aja upyaqkunaqa. Yanqañataqmi kamachikuyta hunqaruspa wakchakunapa derichunta hiwirunmanku. Traguqa vinuqa llakisqa sunqunkunapaqmi, sunquyuqkunapaqmi. Ajapas, puju ajapas, piñakuypa juntasqan sunquyuqkunapaqmi. Papallay Diosllay. Aleluya, aleluya. Hangman kachun gloria taytallay. Rimapayay taytay. Llaqtakunaman. Runasimi rimaqkunaman, quechua rimaqkunaman. Kay qillqayki chayachun sunqunman. Aminakaspayki taytallay. Oh, rimapayay, alabay Tayta Diosta. Hangman kachun gloria, hangman kachun alabanza. Gloria a Jesús. Tiachaykuychik. Aleluya. Tayta Dios kuyasqan warmi. Tayta Dios kasukuq warmi. Kay warmi kaypi rimachkan. Mana sutinta ninkuchun. Pero rey Lemuelpa. Gloria al Señor. Amén. Mamán mi karja. Mamán. Chay Lemuelja kunan reina. Taxachalla karja. Impitaj karja kay Lemuel. Kay kikin warmim nin. Wawallay. Wachakushallay. Aleluya. Tayta Dios tamaña kupti huasjan wawallay. Entonces kay wawaja karga Tayta Dios pamañakusjan. Achkan wawakuna nasimunku. Mana warmi munasjan ni Tayta munasjan. Pero kay runaja, kay rey runa karga mamampa Tayta Dios tamañakusjan. Aleluya. Imallinmi wawanchikuna Tayta Dios mañakusjanchik. Tayta Dios pasaminchasjan wawanchikuna. Gloria a Jesús. Imaynaraj kay wawa wiñarja. Amén. Rey kanankama. Tayta Dios ninchik niwanchik ñuhanchikta kay llaqtapiqa ñuhanchik kachkanchik reyes hinakuna. Sacerdote hinakuna. Tayta Dios pa ñawirurun hina. Tayta Dios pa llaqtan, sumaq llaqtam ñuhanchik kanchik. Gloria a Dios, aleluya. Entonces kay privilegio, kay reypa, maman karja Tayta Dios kuya, maman karja Tayta Dios hatiku, maman karja huk warmi, allin yachayniyuq warmi,
Hinaspapas allinta yachachispa wawanta ujarirurja. Hinaspa rey kachkaptin, imatak rey, presidente hina. Hatun kamachiko runa. Amén. Chaymi pay imataya yacharurja, kay maman rey wawang manta. Hinaspa pasarja. Hinaspa rimapayarja. Imaynam rimapayarja, autoridad man rimapayarja. Mama kunaja kanan autoridad wan. Mana mama kuna o taita mama kuna manda chikung manchu wawan kunawan. Taita mama kuna mandanan wawanta, yachachinan wawanta. Hawai kay warmi, reina kachkarga, presidente hinaña, pero hinalla manallinta puriptin, hinalla kamachichkarga, hinalla rimapayachkarga, pero wawanga uyarirja. Amén. Chayna vidanchi kaptinmi taita Dios aminchan wasinchikta. Taita mamakuna hawanan wawanchikuna casado vida piña kaptimpas imayna causas janta. Ña autoridad kaptimpas machuña kaptimpas aleluya causas paja hinalla rimapananchik wawanchikunata. Allin causanampa, derecho purinampa. Imayna sumagminin aleluya. Aleluya. Hanmikanki mañakusjay waway. Imatarakta hamtani ikiman. Yau lemuel. Ama warmikunapi kallpaykita tukuychu. Ama usyaychu. Imaynaya karja kay rey. Warmikuna chikirirja tentanampa. Warmikuna. Rey ta, amén. Aleluya. Warmikuna holjinrayku kargunrayku. Pero maman yacharurja. Hinaspanerja ama. Chay kallpaykita. Warmikunaman huychu. Chayna warmikunaga reykunatan tuñichin. Imayna warmikuna. Mana allin puriqkuna. Chuchumika warmikuna. Allin paykuna munan aychallata. Mana kanchu manchakuynin tayta Diospi. Imata munanku chay warmikuna tragu tumayta, tusuyta, tiempo pierdichita reykunata. Allin kawsaqkunata. Jovenkunata, harikunata. Kanmi mana allin warmikuna. Gloria a Dios. Aleluya. Chaymi harikunapas, aleluya, sunjunta guardanan. Amén. Mama kunapas rimapayanan, hari wawanta. Aleluya. Rimapayanayki. Ali warmi, yachayniyuq warmi. Imaynam chay yachayniyuq warmi, chuya kawsay warmi. Amén. Iñikuq warmi. Amén. Ama mana llullakuq, kasukuq, respetasqa warmi. O respetana warmi. Hinaspan chay rimapayaykurja. Chayna warmi kunaga riykunatan tuñichin. Chaymi yachana, ñujanchik yachananchik. Amén. Wawanchikuna maypi purisjanta. Yachananchik ima ruwasjanta. Rikunanchik ñawinchikwan. Alli mamaja, alli warmi, alli taytaja. Hawachkanmi imayna wawankuna kawsasjanta. Pitataq unrachkan chay wawayki. Unrachkan kay munduta, sagrata aychantachu, tayta Diostachu unrachkan. Tayta Diospa qhillijantachu allinta ruwachkan. Aleluya. Amén. Chaymi. Gloria a Jesús. Aleluya. Ñujanchiqa mana junqananchikchu tayta Diospa qhillijanta. Gloria a Jesús. Lemuel. Nispamnerja. Manam allinchu chay ruwasqayki. Imataq ruwachkarja kay Lemuel? Traguta tomachkarja. Piwan warmikunawan. Amén. Llutanman richkarja. Maman yacharurja. Hinaspamnerja Lemuel. Manam allinchu ruwasqayki. Manam allinchu tragukuna tumasqayki. Reykunapaqa manam chaychu. Qamqa kanki rey. Imaynam tayta Dioswankunapas reykuna, príncipekuna. Manam paykuna tumanchu traguta. Pikunapaqsi tragu nin chay allinchu kamachiqkunapa chay aja tumaykunaqa. Yanqañataqmi kamachikuyta hungaruspa. Wakchakunapa derechunta qhiwiruaq. Mana ham defendiwaqchu. Imapaqmi autoridad kuna, imapaqmi aleluya reykuna
wakchakunata amén allimpaq ruwananpaq derechonta defendenanpaq chay maman yacharqa chayna kasqanta qamqa chaypi kachkanki wakchakunata defendenaykipaq ama qhiwiwaqchu traguwan vinuwan ajawanqa allin manchu vidayki kay mundupi autoridadkuna mana Tayta Dios riqsispanku wakinkunapas Tayta Dios riqsinku pero mana manchakunkuchu mana respetankuchu hinaspa traguta tumakunku hinaspa huchapakunku pero imaynam kam huk warmi amén huk mama Tayta Dios kuyaq mama Tayta Dios kuyaq kay qhilqa kuyaq hinaspa mana munanchu chayna purinanta qam imaynataq kanki wawaykikuna tragupi upiaspa ajata upiaspa warmiwan tumaspa traguta puñuspa qam yachanki chayta man imatapas ninkichu pero sichu qam kuyanki Tayta Diosta mañakunayki Tayta Diosta hinaspayki rimapayanayki imaynam kay warmi rimapayarqa gloria kachun Tayta Diosman vinuqa llakisqa sunquyuqkunapaqmi traguqa llakisqa sunquyuqkunapaqmi chaynachu mundupin achka kachkanku llakisqa rabiasqa kurillaña pasanku traguman kurillaña pasanku vinuman ajaman tumanankupaq junqanankupaq manam qamqa chaypaqchu kanki nirqa chay warmi qamqa kanki rey qamqa kanki Tayta Dios sirviqmi manam chayna puriwaqchu warmi yachachichkan huk reyta yachayniyuq warmi ajapas piñakuypaq juntasqa sunquyuqkunapaqmi manam qampaqchu gloria a Dios sichu qam llakisqa purinki sunquyki nanasqa kanqa maymanmi rinayki rey kaspayki Tayta Diospa wawan kaspayki Tayta Diosman rinayki altarman rinayki Tayta Diosmi qamtaqa gloria al Señor yachachisunki yanapasunki Santo Espíritu ñuqanchikpaq gloria a Dios vino hina imataq vino Bibliapiqa kusikuy amén kasqas gloria al Señor Nuevo Testamento pio kasarakuy kasqa hinaptinsi chay fiestapi paykuna costumbrin kasqa vino tumay pero chay vinuqa karqa manam traguyuqchu pero kay rey Lemuel sutiyuqa tumasqa traguyuqta ajata hina machananpaq sinkananpaq uyarichkankichikchu gloria aleluya amén mana qam tumuwaqñachu chaykunata mana qampas amén permitiwaqchu wawaykikuna ni husayki al Tayta Diospa llaqtan ukupi kaqkuna manam chaykunata ruwanmanchu chaykunataqa ruwan mundano runakuna vidan amén kachkan qullqi kachkan imanpas materialmente pero mana kanchu hawkayay sunqunpi mana kanchu kusikuy sunqunpi chaymi nirqa kay warmi yachayniyuq warmi nirqa ajataqa tragutaqa cervezataqa tumanku llakisqa puriqkuna rabiasqa puriqkuna qamqa manam chaynachu kanki manam qam puriwaqchu chayna warmikunawan allinta ruway derechuntataq wakchakunapa derechuntataq qhiwi ruwaq icha mana defendiwaqchu nispa ima sumaqmi kay warmi gloria al Señor aleluya chaymi ñañaykuna kay warmiqa hatarin autoridadwan amén naspapas willawachkanchik kay segunda de Timoteo librupi kachkan iskay warmi amén imatataq ruwarqa kay warmi iskay warmikuna sutin Eunice Loida y Eunice amén abuelan karqa Timoteopa Loida amén mamanpañataq karqa Eunice hinaspa uchup wawata Timoteo sutiyuqta paykuna qallaykurqa evangelizayta paykuna qallaykurqa mañakuyta paykuna qallaykurqa yachachiyta yachachina ñañaykuna turaykuna yachachi allin ruwayta yachachi Tayta Dios kasukunanpaq yachachi aleluya segunda de Timoteo 5:7 kaynatam nin ñañaykuna aleluya chejap iñiyniyuq kasqaykitam yuyarini pitam rimachkan apóstol Pablo yuyachichkan Timoteota imaynam taksanmanta abuelan yachachirqa imaynam maman yachachirqa
Hamha kanki chihap iñiyuhmi. Haykam kankichik chihap iñiyuh. Chihap iñiyuhmi kanchik ñañaykuna. Chihap iñiyu kasqaykitam yuyarini. Abuelayki Luidawan, mamayki Eunisipas. Ñawpaqmantaraqmi iñiyniyuq paykunapas karqaku. Chaymi confiakuchkani hampas chayna iñiyniyuq kasqaykimanta. Chayraykum nimuyki makita haywaykiman churaykuspay Diosta mañakupti. Raurachkaq ninata hina ati chaskisqaykitaya. Astawan rupachi. Ama junjaychu. Imataq pasachkarqa Timoteota. Payqa kaypi rimachkan apóstol Pablo ñañaykuna. Aleluya. Timoteo batallapi rikuriron. Ñapay kachkarqaña pastor. Amén. Ñakarikuy chayamunmi ñañaykuna turaykuna. Sapapunchaw, aleluya, prueba, pero huk tiumpa mal tiempo nisqan hamurun yumpay ñakarikuy. Chay ñakarikuy chayaramuptinmi, gloria al Señor, aleluya. Wakinkuna maulayan. Timoteo kachkarqa manam atiman ñachu. Kay llaqtaqa rumi sunqu llaqtam. Kay llaqtaqa manam entendinchu. Ña rimar niña, pero hinalla, chaynalla. Mana consagrakuyta munankuchu. Hinallam uyarin kay qillqata, hinallam chiri. Hinallam mana consagrakunkuchu, mana chaskinkuchu chuya espirituta. Chaymi apóstol Pablo, amén, hamqa iñiniyuqmi kanki. Hamqa valientim kanki nerqa. Hamtaqa taksaykimantam yachachisurqanki. Yachachishqam kanki. Chaymi ham wawaykitapas taksachanmanta yachachinayki. Uchukchanmanta yachachinayki wawaykita, qhari kaptin o warmi kaptin. Chay imanimi palabra taksanmanta yachachiqkunaqa paya yaruspapas, hatun yaruspapas manan junqanqachu Diosninchikpa qillqanta. Gloria a Dios. Chayna yachachina. Amén. Chaymi apóstol Pablo nichkan imaynata ham maulayawaq mana. Yuqaqa manam junqanichu hampa iñiniykiqa. Amén. Allinmi. Aleluya. Chehap iñimi. Manam yanhachu. Hamha kanki valiente. Hamha allinmanmi richkanki. Yachanki batallayta. Hamha fuerte kanki. Aleluya. Ñawpaqman ri. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Kay iskay warmi. Huk ejemplo. Iñiniyuq ejemplo. Confiakurqa Tayta Diospi. Amén. Imaynam. Aleluya. Paykuna karqa allin castellano fe no fingida. Fe no fingida. O sea, wakinkunam iñiqtukunku. Ay, ñuqapas iñini Dios. Ari ñuqapas. Pero prueba chay aramun iskayrayanku. Pero chay chehap iñiniyuq kaqkunaqa hamuchun prueba. Imapas hamuchun ñawpaqman mirin. Tayta Dios tamañakun. Tayta Dios pin confiakun. Amén. Entonces kay iskay nin warmi. Mamanwan, abuelanwan, aunque ninmi, amén, kay qillqapi, taytan karqa griego runa. Yaqa mana kay abrazarqachu, kay hatun iñi Bibliapi nisqanta. Pero, aleluya, maman, abuelan. Capaz karqa sapan wawan, quizás karqa, amén, sapayan wawa Timoteo. Iskay ninmanta, tutapunchaw. Hamqa sirvinki Tayta Diosta. Hamqa yachachinki warunakunaman. Hamqa valientim kanki. Gloria a Dios, aleluya. Hamqa Tayta Dios pakachkan hampa hatun, aleluya, saminchay hampa. Taksaykimanta mañakunayki. Taksaykimanta riqsinayki Tayta Diosta. Uchukchaykimanta riqsinayki. Amén. Kanchu hampa willkaykikuna, sobrinuykipi, wawachakuna, yachachinayki. Yachachinayki. Aleluya, wawakunata. Taksanmanta, allinta kawsananpa. Chay taksanmanta, allinta yachanqaku Tayta Diosmanta wawanchikuna. Aleluya, hatun yaspam. Allin evangelista kanqaku, allin misionero kanqaku, allin misionera kanqaku. Hinaspam sirvinqaku Tayta Diosta. Paykuna sarunqa saqrata, kay munduta saminchan, aychanta saminchanqa. Amén.
amén, aychanta masianja, chay mi palabra, mamsa minchangacho, masianja, aychata masianja, sagrata masianja, munduta masianja. Y maraiku, yachachis haikiraiku, mañacus haikiraiku, esfuerzo ruas haikiraiku. Gloria a Dios. Joaquín kuna uyarin kai hejata, pero manam ruancucho. Y manin mi palabra, manam cristiano kuna, kai palabra uyariku kuna, kan mancho uyarispa, ari sumacham kasja ayenme, pero manam chaillachu, ham obraman apanaiki kai hejatan, uyariruni. Mañakusaj kay wilkaypaj, mañakusaj kay uchukwawachaypaj, hinaspayari yachachisaj, tutallamanta rimapayasaj, tutallamanta alabasaj tayta Dios wampaywan, aleluya, chay taxanmantam, alli warmija yachachin wawankunata, taxachanmanta, aleluya, chaymi kay Timoteupas karja pasturña, hinaspam taxallaraj karja, amén, apóstol Pablo, Taita Dios taña servicuch carga, imam convierte curga en su primer colaborador. Y haga oficial en la carga Timoteo. Chaimanta haya y curga, hanmi confianza kanki, hanmi kanki. Aleluya, Taita Dios pa iñis han. Iñis runa. Hamtam necesitaiki. Nespa aparja tuko y lauman Timoteo tan. Pero sasa chaco y picaptin nerja yuyari Timoteo. Maimanta hamus haikita, pia chachis haikita, iñinikiga abulaikipa hinam, iñinikiga mamaikipa hinam. Imaina tahampa iñiniki. Imaina iñiniki ñañayay. Ni waya. Imaina iñiniki. Imaina tahkarja loida mangusta, ayuno, vigilia, yachachi. Quizás hamninki, mana imaina taño yachi cancho escuela, man estanquicho escuelata. Yachach ham yachanki umaikita espíritu te munanki ham taita Dios pa presencia en vida equipi canan. Pero manam taita Dios pa presencia en can mancho vida equipi ham chiri kaptiki. Hamana mañakuita munankicho, munas haikita ruanki, gloria a Dios. Pero si chuham kanki taita Dios pa makimpi, sierva de Dios, taita Dios yachachisunki, imaina oaikita yachinaikipa, imaina autoridad tajusunki taita Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ham kanki taita Dios pa siervan. Gloria a Jesús. Aleluya, chachinaikipa. Kan mi frut kai kach ñañanchik Nazaria. Kai ñañanchik Nazaria, mujer de oración. Hay kamia chankichik mujer de oración kasjante. Y matar mujer de oración, pukuarmi, mañakullapi causan, mañakun taita Dios ta, vidampaj principalmente, wawankunapaj, wilkankunapaj, paipa wawankuna, siervo kuna, pastor kuna, wilkan pas ña, pastor ña kachkan, wilkankunapas, mañakus hangraiku, hampa waikiri y mainam kachkan. Wawaiki yachachisjay, si wawaiki chinkachkan mana yachachinkichu. Si hamka imatama yachachinki chiri vidaiki mana hamunkichu templuman ni tagme rinkichu. Amén. Domingo chayapi manan chaynachu. Kaypiqa presiotan pagananchik. Owanchikuna allinta servikunampa. Quizás ñuhanchik manaña allintachu servikunchik. Owanchikuna allinta servikunam. Gloria a Jesús. Aleluya. Ima sumahmi kay palabra. Amén. Kachkantajme, aleluya, juarme, ana su tío juarme. Y mainam karja chaywarme tenía espíritu de oración. Espíritu de oración. Amén. Kai pipas kai lemuelpa mamampas, espíritu de oración. Maña kuptinchiga taita Dios juanchik gracianta. Maña kuptinchiga taita Dios juanchik yachaita. Hinaspa niwanchik kaina yachachiwawaykita, kaina corrige, kaina, Espíritu Santo yachachiwanchik. Chay paikuna entienden hinaspa derecho challa purinko. Si chumana ham uyarinkichu, aleluya, Santo Espíritu pa busninta, ay chaykipi purispaiki, afan llapi purispaiki, jullillata mas kaspa, trabajo llapi, kainalla, wawaykipa chinkanja. Warmikunapa, taita mamakunapa, aleluya, responsabilidad ninja. Wawanta yachachi, wawampaj mañacuy, batallananme. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Iñinaike ñañaykuna. Imallinmi chay iñiniyuj kay. Tener la fe no fingida.
chihapuni yachanim Tayta Dios causas janta yachanim chihapuni Tayta Dios meruanja mañakusaq kay wawaytam Tayta Dios wajaychanja kay wawaytam Tayta Dios ujarinja chaymi batalla maypitaq chaynata ninki aleluya altarpi wasiykipipas kanja huk altar amén wasiyki kanja hampa wasichakurjanki karja wasichayki huk lugar cham kanan Tayta Diospaq altarnin chay ukuman yaykuykuspa tukuy tuta mañakunaykipaq sapatutallamanta mañakunaykipaq wawaykikunapaq mañakunaykipaq Tayta Diospa obranpaq mañakunaykipaq husaykipaq mañakunaykipaq warmikuna yachayniyuq kaychik warmikuna wakin warmikuna tuñichin kikin husanta amén llapañan runakunam nin pita huk jarita rikuykunku espiritual jarita Tayta Dios alaba jarita predica jarita rikuykunku ninku pita warmin warmin mujer de oración warmin mi batallan warmin preciota pagan pero wakinkunam husan ujarikuyta munan tuñichin amarillo kayna kay wakna kay saku larguta purichichkan yachanki saku largu kay ima ninanmantam saku largu quechuapi castellanupi quechuapi manda chico jao warmiwan manda chico imana ja warmiwan manda chikonki ama manda chikuichu si chupay allinman apasunki kasuy warmiykita si chumana allinman apasunki ama kasuychu amén pero kaypi kanmi allin warmikuna mujeres de Dios yanapan husanta altuman apan husanta wawankunatapas allinman apan wawankunapas escuela dominicalpi parlachkan maestranwan escuela maypis imayna wawallay kachkan yanapayku wawaywan kaynay wawayan preocupación kan wakinkunapas mana pasa kay richun aburrikunin wasipi kay waway travieso richun escuelaman mana chaynachu wawaykitaqa uywanayki allinta wawaykiqa kanqa sierva de Dios umaykiman churay al hermanaña siervo de Dios kaspapas wawayki kanga huk estudioso hamtam pay amén paymi uywasunki pay yachaña kaptiyki amén porque pay yachanjaya ham yachachisqaykita ham mikuchisqaykita ham corrijisqaykita gloria a Dios yachanja gloria a Dios amén aleluya gloria a Jesús Romanos librupi nin amén utajkay Hebreos librupi chihapunim ñujanchik ñañaykuna iñiyniyuq kananchik mana iñiyniyuq kaspaqa manam Diosta agradanchikchu haykam iñiyniyuq kankichik haykam alabankichik Tayta Diosta alabay Tayta Diosta alabay Tayta Diosta gloria a Jesús imanas hataq kay quechuarimaj wakin wawankuna chinkan wakin aleluya kachkanku amén 14, 15, 16 wiksayuqña mana Tayta Dios kuyaq warmi kuyaq Tayta kasqanrayku rebelde kasqanrayku sichu hamanchakunki Tayta Diosta sirvikunki Tayta Diosta Tayta Dios guardanja wawaykikunata allinta uywanja Tayta Dios chaymi hampas consagrakunayki vidaykita iñispayki si chumana iñinkichu chaygamam allin manchu ñañaykuna ñujanchik iñinanchik aleluya ñujanchik amén pipas Diosman asuykunanpaqa chihap kasqanta iñinan creenan chihap kasqanta hamanam asuykuaqchu yanhaman ham asuykunanki chihap Tayta Dios kasqanta yachanayki junjuraykunki kaypin kachkan Dios papay laduykipin kachkani papay hamta mañakuchkani haway wawayta Taytay yachachiy masta consagrado waway kachun yachayniyuq waway kachun Taytay ama urmachunchu mana allin kaqkunata yachaykachiway rimapayanaypaq gloria a Dios yacharuspaqa mana allin purisqanta yacharuspaqa hayaykuna hinaspa nina wawallay imanasqam chayta ruwachkanki ama ruwaychu chayna kaspaykiqa qamqa kanki llumpay wakcha qamqa ñakarinki sichu qam chaymanta wanakuspayki allinta kawsanki Tayta Dios misaminchasunki consejayta yachanayki ñañaykuna turaykuna pero iñispanchik aleluya chaykunata ruwaspanchik Tayta Dios agradakunqa ñuqanchikmanta gloria a Jesús chaymi
Nerja Santiago, mañakuspaga chigapuni iñikuychik. Mañakuspaga yachaychik puni Tayta Diosqa uyarikunmi. Aleluya, Tayta Diosqa uyarikunmi. Amén. Kay diuninchikpa wasinman chayamuspa utaq kay redes sociales ukunmanta uyarikuchkanki, haykataq yachachkankichik. Haykataq kusikuchkankichik. Tayta Dios alabajkuna, Tayta Dios kuyajkuna, kusikuchkanku, gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. Amén, hamga ama ichaga ama iskairaya ispaya mañakuy, iñispa. Iskairayajkunaga ma allinchu paykunaga. Wairapa apasjan hinan, ulakunapi chinkaru hinan. Amén, waira kayman hamun, wakman hamun, ulakunapas kaynaman kutim yaka chayna. Amén, gloria a Dios. Haykam alabankichik Tayta Dios. Alabay, alabay. Hamkunapaj kachkan achka trabajo. Uyarichkankichu. Hamkunapaj kachkan achka trabajo. Llamkanaykichikpajmi achka kachkan. Pero ruwankichikchu matapas. Quechuarimajkuna. Yachaychik. Tayta Dios haya surjankichik. Obrero kanaykichikpaj. Obrera kanaykichikpaj. Imaynataq chay obrero kay. Santo Espirituan juntachikuspan. Tayta Dios panishanta kasukunaykipaj. Manam tiaylla tiyakuwaqchu nitaqmi llamkanay mikunaypaq chayllachu mana. Aleluya, ruwanaykiqa mañakunayki wawaykita apamunayki wasinman. Hinas paytapa yachachinayki ima sumaqmi Tayta Dios sirvikuy. Imayna almakuna chinkachkan. Iman valenqa hampaq cristiano kasqayki wawayki ñataq chinkachkan. Imanin hataq runakuna. Imanisunkitaj. Ya wawaykita ya predikamuy. Wawaykiqa borracho kachkan hamri. Ñuqatarin payawachkanki nisunki. Pero imanas hataq wawayki mana wanakunchu, mana mañakuptiyki. Ham iskayuya kaptiyki. Mana chejap sonjuyki Tayta Diospaq kaptin. Chejap kanman sonjuyki Tayta Diospaq. Chejapmi Tayta Dios uyarisunkiman mañakusqaykita. Chejapmi wawaykikuna kuyayllapaqña Tayta Diosta sirvinman. Gloria a Dios, aleluya. Gloria kachun Tayta Diosman. Gracias Tayta Llay. Amén. Nerjan kikin Señor nichi. Chaynaja nikichikmi matapas Dios tamaña kuapteikichiga. Chaskinkichikmi. Chaskinkichikmi nerja. Mateo 11:24. Y matatas mañakuchkanki. Mañakunkichu y matapas. Mana gustasunkichu vigilia. Gustasunkichu ayuno. Gustasunkichu matutino y mapa gustasunkichu. Gustasunki tiyaykuy, uyarikuy, pasakuy. Tiyaykuy, uyarikuy, pasakuy. Manan chaypaqchu Tayta Dios haya surjanki. Tayta Dios haya surjanki hamta yachanaykipaq. Kay qhilqa yachanaykipaq. Wawaykita yachachinaykipaq. Hatun bendición aylluykipaq kanaykipaq. Mamakuna. Taytakuna, gloria a Dios. Iskaynikichik matrimoniokuna. Imatataq ruwankichik. Amén. Ñuqaqa llamkakuni. Allinmi llamkakusqayki. Pero Tayta Dios juasjaykiwan, jususjaykiwan, jususjayki. Imata jusurjanki Tayta Dios, qhillqanta jusurjanki. Kay palabranta jusurjanki. Kaywanmi vidaykita ham cambiarjanki. Kaywanmi ham runa kayta yacharjanki. Millay vidayki karga, huchapi achachallaw, atatallaw vidayki karga. Kunanñataq kachkanki chuya vidapi. Imatataq ruwachkanki chay palabrawan. Imata ruwachkanki ñañallay. Mana chaynalla kawaqchu. Tayta Diosmi, aleluya, juzgasunki. Si chuchaynalla hamkanki, manam riwaqchu hanaq pachaman. Mana. Kaypiqa galardunkuna kachkan ñañaykuna, llamkaqkunapaq. Tayta Diosmi kusikun paypaq llamkaptinchik. Maypin hallarinayki, wasiykipin hallarinayki. Apamunayki Tayta Diosman. Wawaykikunata escuela dominicalman. Gloria a Jesús. Maipita wawayki kuna. Wawayki dejaykamuni televisión man. Imatata hawachkan wawayki televisión pi. Imata hoykuni makinata. Hoykuncha ima millaykunata hawachkan wawa. Aman chaykunata hunaykichu. Mana hunaykichu chaykunata. Ham apamunayki wawaykita. Escuela dominical man. Paykuna Tayta Dios riqsinampaq. Allin kawsanampaq. Ama wahanampaq hamina ama wakchakanampaq. Umayuq kanampaq, mana hamina ama umayuq kanampaq. Imat kaynaruni, waknaruni. Imaynataq chay. Mana hampa kanchu manchakuy Tayta Dios manta. Manchakuymi kanan.
hampaqa kuyakuymi kanan Tayta Diosman. Mana ñuqanchikqa kayman hamunchik runakuna hawananchikpaqchu. Kaymanga hamunchik Tayta Dios preparawananchikpaq. Aleluya, wanchikunata allinta uywananchikpaq, wanchikunata allinta yachachinanchikpaq. Manataqmi hamunchikchu puñuqpaqchu, nitaqmi aleluya puñunanchikpaqchu. Kayman hamunchik aleluya ninanchikpaq. Taytallay ruwasaqmi mastaraq rimapayaway ruwasaqmi papallay. Imanasqam owanchikuna mana qamta kasusunkichu waykichik. Mana wakinkuna wachankuna uchukchalla. Wachaqa kay hamuy uchapayku wachayta. Gloria a Dios. Pero wiñanja wawayki. Kimsa watachayku rebeldiña kanja. Pichqa watachayqa maqasunkiña, takasunkiña. 12 años namunanichu hawankayta, ripukusaq amiguykunawan. 15 años kasarakuyta munani ningaña. Chayna kanjaku. Chaytachu munanki ham. Chaytachu munankichi hamkuna. Uyarikuy Diosninchikpa nisqanta. Kasukuy Diosninchikpa nisqanta. Mañakuy Tayta Diosta autoridad husunaykipa, gracia husunaykipa, yachay husunaykipa. Owaykikunata allinman apay. Tayta Diospa makinman churay. Willkaykita, sobrinaykita, hullurichu kanki, mankanki, manawayuchu kanki. Pero kachkanmi kallikunapi wawakunapa yachachina. Ujarispayki yachachinaykipaq, wasiykipi uñuspayki palabra ninaykipa. Llamkayqa kachkan achkam. Tayta Diosninchik nin kachkanmi chakraypiqa achkallaña. La mies es mucha, los obreros pocos. Llamkaqkunan faltan. Hawachkanki wakuna wahachkan. Hawachkanki, aleluya, matrimoniokuna, aleluya, separanakuchkanku. Rakinakuchkanku matrimoniokuna. Owakunañataq wahachkanku. Achka mana mikusqa kallikunapi. Kay urqukunapi kachkan achkallaña wakuna. Hamri pasanki. Aleluya. Imatapas ruwankichu. Imallinraq kanman. Ham huñuruwaq wawakunata. Hinaspayki escuela dominicalman aparuspa yachachisqa kaspa kutirichiq wawakunata. Ñuqa karqani ñañaykuna wak 28 de juliopi directora escuela dominical. Chaypi ñuqa nijkani kay la Victoria nisqanpi wawakuna chiqisqa purichkan kayna. Niykamuy mamanta aparusaq escuela dominical hinas apamuy kayman. Gloria a Dios. Paykunarij maskaq. Wawakunata achkata nuevokunata aparamun. Chaypi maestra predikaykuq. A ver, makichayki uharispayki. Cristuta chaskikuy. Tayta mamayki kuskakunankupaq, ama peleanankupaq. Mañakuy Tayta Diosta musuq kawsayman Tayta mamayki yaykunanpaq. Chay wawakuna mañakuyta acharqa Tayta mamanman. Chay wawakuna ganarqa Tayta mamanta. Chay Tayta maman ñahamurqaña, aleluya. Cristunchikpa chakinman. Huk vespas karqa huk warmi. Amén. Husan sajerusqa. Husan wischurusqa. Mana huyta munasqachu ni alimentunta. Mana. Endemoniado hari. Maha munanichu hanwan kayta. Wawankunata qaparqachaqta saqikusqa. Hinaptinsi pay nisqa manaña. Wañuchisaqmi. Haykata karqa wawan, pichqa wawan. Mayurcha karqa ya 12 años, 10, chay uchucha. Wawachakuna. Veninuta prepararusqa. Uyarishkankichu. Alaba y Tayta Diosta. Veninuta prepararusqa. Pay wañunanpaq owankunata tumachispa paypas último wañunanpaq. Chay aykusqa maestra de escuela dominical. Punkutuka aykusqa. Chay tiempo. Señora, wachaykinkuna rikurqani kurrikachaqta kaypi. Manachu escuela dominical man aparuyman kutichimusaqmi. Tutallamanta karqa. Amén. 10 de la mañana. Kutichimusaq 1 de la tarde. Pay nisqa. Bueno. Hinayarichun última vez kutiramuptin wañurachisaq. Owankunapas waqaspa mana mikunan kaptin. Chaypi apasqaku. Ruwasqaku pay escuela wakpi siempre ruwaqkaniku amén. Yakuta, limonada, jugo de manzana, y tanta chawan hukaniku. Amén. Colaborasku a veces mamanku chayna kaj. Churay mikuykunku paykuna hinaspa Tayta Dios alabayta yacharunku.
iskay urapi, kimsa urapi. Hinaspa wasinman pasanku, fullituchanwan kusis hallaña. Paykuna chayramun kusis hallaña. Mamanñataq llaki. Mamay, uyasqaykiku. Huk tongrita munaniku. Chaypi maestrakuna kuyapayawanku. Chaypi lunchita tumaraniku. Mamay, kaypi huykuwan kay fullituta rinaykipaq. Temploman rinaykipaq. Payñataq nisqa ima? Payña nisqa, no importa. Riykusaq wawaykunata kasuykusaq última noche. Kutimuspa wañuchisaq. Chaypi Tayta Dios salvaykurqa chay warmita. Chaypi manaña sipikurqachu. Imallinmi wawakunawan llamkay ñañaykuna turaykuna. Imata ruwanki hama? Imata ruwanki Tayta Diospa? Gloria a Dios. Quizás hamninki ari actividad ruwani. Pero chay actividad cualquiera ruwan. Pipas ruwanmanmi chayta ya no con facilla. Por imapaya y wawakunata. Primero wawaykita, willkaykita, sobrinoykita, hapispayki, apamuy escuela dominical man. Tayta mamantapas apamuy. Necesario ñañaykuna, runakunan salvo kanan. Hamuchkanyam tiempo. Aleluya. Cristunchik quedaron haku, sagrapa makimpi quedaspankum. Wiñaypaq paykuna chayan haku. Raura huas ukuman. Munankichu chay runakuna ukuman chayananta. Amén. Imatata hamurwanki, ña salvo ña kanki. Amén. Ña ham yachankiña. Cristo causas janta. Hawkallachu kanki. Campo blanco kuna pikachan almakuna. Manachu apamunki paykunata. Imanasqa mana aysamunkichu. Imanasqa mana nimunkichu hakuchik. Chaymanta parlakusun con fraternidad domingo punchao. No les interesa, no le importa las almas. Gloria a Jesús. Amén. Chay carga inauguración. San Pedro. Maitak chay almakuna. Pitak kachkan San Pablo, San Pedro. Maitak chay almakuna. Maimi. Yang hallachu llamkasun. Almakuna tak seguimiento taruana. Rima payaykus pa apamuna. Kaypiqa llamkana ñañaykuna. Imaynam llamkana wejiwan. Mañakuna. Chaymi kan fruto. Chay fruto ñañaykuna. Kaypi kachkan huk primera de Samuel huk warmi Ana su tío. Alli warmi wawasap mana wawayuq warmi. Chaymanta Tayta Dios huykurqa wawanta. Imarayku mañakusqanrayku. Mañakuymi valen ñañaykuna. Runakuna chinkachkan runakuna huchapi mana yachanchu Tayta Dios pa hayllampi kayta. Mana yachanchu Tayta Dios mañakuptinchik uyarisqanta. Tayta Dios uyarin milagruta ruwan. Tayta Dios uyarinmi ñañaykuna. Hambidallaykipaq mañakunki, kikillaykipaq mañakunki. Aylluykiri, wawaykiri, hawachkanki mana allin kawsasqanta. Hawachkanki fornicación pikasqanta. Wasaykipiraq huchaman ahí en tu casa están fornicando. ¿Ah? Imaynataq almitinki ham cristiano kaspayki chayta. Kasarachi ya. Kasarachi. Y las papas richunku, cada uno wasinman. Imanintaq palabra. Amén. Casado midaja. Amén. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Imaynataq wakin warmikuna mana yachayniq warmikuna harimanta warmikuna ay wawallay hina kaypi puñuchunku cuartuta churayka pusaq iskayninpaq saqrawanmi kachkanki chayna purispaqa chayna nachu mana ninay kasarakunaykiman wawaytaqa dejaway kayta huchaykimanta wanakuspayki wawayqa manan pakitichu wawayqa man allquchu nitaq kuchichu wawayqa runam wawayqa valorniyuqmi wawaytaqa kasarachisaqmi wawayqa manan imapaqchu wakin tayta mamakuna entregayku tia chung, uywanaku chung, sirvinaku chung. Chaykunaqa pimruwan chaykunata, sagrapa wawankuna, mundun chaytaruwan. Verdadero cristiano kuna, verdadera iglesiaga, respetachin wawanta. Hari kaptin, warmi kaptin. Respetachin. Mana, pero kay tiempo kunapi, quechua kunam chaytaruwan masta. Amén. Hamchiki uywanakurhanki, pero waykiqa manañam chayna kanmanchu. Waykikunaqa kay última generación waykikuna allinman purichun. Sichu ham hina huchapakunqa, iman pasanqa infiernoman rinqa. Sichu ham salvuña kanki, entonces han miki aswan masta yachachinayki
Ninaiki manam kainachu. Ñuqaqa kani Tayta Diospa wawan. Ñuqa huchapakurqani hamqa manaña. Casarakuy, hinaspayki vidaykita pasamuy. Amén. Mamitikunachu, suegra, suegro, mana, cada uno. Aunque cuyawaj, imainapas, pero mana. Ya casaro cuña, purichunco. Wakinkuna mana, tías aylluywan. Balincho chay, cobarde kuna chaykuna, maula kuna, no saben luchar la vida. Amén. Gloria a Jesús. Si chuham kanki, papa inej, taita inej kainata, huk jarija, alli jarija, warmita uywaita yachanan. Mamang manta wasin manta urhuspa, imainapas llakispapas, kuska kananku, vida pasaita yachananku. Manam ning manchu, mamay, mikuyki kachkanchu, papay, ari miku chaykuy, chaypi tiyakuy. Man, ay pobrilla, kuyani, man kuyankichu, chayga man kuyaychu, porque manajam ya chachichkankichu vida pasaita, vida gasasa ñañaykuna, ñakarikuna, allinmi ñakari, ñakarispaykiqa yachanki imayna vida kasjanta, hinaspayki Tayta Dios makinpi kawsanayki. Gloria a Dios, aleluya. Haykam alabankichik Tayta Diosta. Alabay Dios ninchikta alabay. Kaywarmi, gloria a Jesús, Ana su tío. Gloria a Jesús. Pai, aleluya, karja. Julio ninko manahoyos captain. Julio armi karja. Pero jusan kuyarja yumpaita. Pero manawawan karjacho. Pero karja huk warmi. Amén. Jusampa hukwarmi. El cana so te encarga, pero carga hukwarmi. Chay hukwarmi ñata huawasapa carga. Amén. Penina su tío. Pero pa ñata mana carjacho. Burla corja, penina. Ay, Julio, jaja. Julio, no hay que cancho. Sirven que chima pajpas. Julio nis. Pa ña rabia arjaña. Y maika matag ña carisa. Nerja, ata huay. Mañoja Dios chukane nerja el cana. Pero cuyarja el cana. Y matapas, juegos primero paiman. Allí mi coita y matapas allí pachata, zapatón dimos paiman, jojo. Pero manawawan carjacho. Pero huk niñata burla corja. Huk wawayoña, iskaña, kimsaña, paipa mana carjacho. Hinaptin imata ruarja kaiwarmi. Imainata kaina casa. Si chuhampa problema hay que canja, manam hamne waxcho. Y manasakta, rabianki, selusakunki, manan chayna, taitis wanga manan chayna manchu. Painerja manan kaina kai manchu. Mañakamusak Tayta Diosta, asuykusak Tayta Dios man. Paimi uyariwanja mañakus jaita. Kurrillaña, chay puncho manamikus hachu. Ayunuman yaykurus papasaikus kurrillaña. Hinaspas chaypicas sacerdote lipas kachkarga. Yaykuykusja de frente. Mana, japarja chargacho. Ukullampi, sonjumpi. Yaja wañim japarirja ukuman hinaspa papay. Imaika matah ñakarisa. Imaika matah ñugamanta burla kuanga kaywarmi. Runakunapas niwan mana wawayo. Imapagmi balin husaisi kuyawan. Taytay mana munanichu chaykunata wawata huway. Si chuham wawata huwanki makiki manmi churasa. Servisunayki pagmi churasa. Tayta Dios pa voluntad ni ñañaykuna. Amén. Owanchikunaga Tayta Dios sirvinampagmi. Owanchikunaga Tayta Dios sirvinampagmi. Ay, ni wawayja kanja abogado, doctor ari kanmanchik chayna. Yachachkankichu kunan tiempo kunapi abogado kunan renunciachkan Tayta Dios sirvinampaj. Doctor kunan renunciachkan chay ñanta Tayta Dios sirvinampaj. Doctor kuna, profesor kuna, maestro kuna Tayta Dios sirvinampaj. Pero si chu estudiaita unan allinmi. Pero kikillanmi ninga ñuga munani Tayta Dios sirvikuita. Imapajmi kaikun, impajmi juljita munani ñuga munani alma kuna salva kunanta. Tayta Dios exigkunaga munanmi alma kuna salva kunanta. Mana Tayta Dios exigkuna importante mampas. Religioso kuna. Ay ñuga kani Tayta Dios pa. Evangelium kani imachu kanki ni mapas. Chihapmi Tayta Dios kuyajkuna. Chihapmi alma kunata kuyan. Gloria a Dios. Yakipayan. Hinaspa willakun, mañakun, batallan.
Amén. Batallachkankichu. Maita almakuna. Maimi. Amén. Maimi fruto. Haika tiempo takachkanki ham. Creyente. Haika tiempo. Gloria a Jesús. Pichawata. No has nacido de nuevo. Religioso nomás. Arrepiéntete. Huchaiki manta wanakui. Taita Dios aminchas una equipa. Taita Dios ujaris una equipa. Mana engaña chuancho taita Dios ta. Pai mantapa ni tak burla ku chuancho. Pai achan son honchikta y maina kas hanchikta. Wawa equipa batalla y ñañallay. Wawa equipa batalla y alinta. Alinta causa chunco, alin testimonio así equipi canampa. Amaruna kunari manampa. Y matas kaiwarme, y matas kairuna. Kai kachkan kaina, pero bidangri. Piña piña purichka. Piña piña. Kuyanchu taita Dios ta. Taita Dios kuyaj kunaga. Kusikun son hompe. Kusikun son hompe. Kusikun. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Kachun taita Dios man. Hinaspan son hon manchura. Ayun kuna llapa chayan. Wilkan kuna llapa chayan. Taita Dios rexinanta munan. Iñi niños cananta. Quizás chair una conexión. Maita Dios, rico nicho Dios ta. Dios jahatun me. Yumpa y hatun manan kan manchu kai. Umanchik alcanzan manchu hatun Dios. Chain hatun kachkaspan me. Hamun espiritumpi son honchikman. Son honchikman chera mun hapay. Bidanchi cambian. Bidanchi kusikuiman yaikun. Owanchi kunapas kusikuiman yaikun. Ayupa sumagliaña kuyanakun. Si chumana kan hachu taita Dios. Amén. Alinchu asiki. Problema kachin wawaikiwan, husaikiwan, hermano ikiwan, yapanwan, problema, manacanchu. Mucho problema. Y manasja, porque eres un problema también. Eres un problema porque no te consagras. Hay frialdad, tibieza. Joñi, joñi, purichkanki. Joñi, joñi, no hay fuego en el espíritu. Amén. Manakasu con kichu. Kasu kuy alienta. Y naspam kaiwarmi. Hermoso, amén. Taita Dios, uyari y kuranishanta. Gloria al Señor. Ya hay un pay ya kachkap. Sacerdote pasnin. Y mataruanki. Machas hachu kachkanki. Ya, sano ya ya. Pasaño hace ikiman. Y un pay tañan kai na kach. Leve kai. Pero estaba en la presencia de Dios. Hay Dios presenciampe kachkarja. Y na piñata nerja paimana ñugaga machas hachu kachkani mana. Almay mi kachkan taita Dios pajayampe paipaj mañakurjani. Mañakurjani hukwawata taita Dios servenampa. Eli nerja. Munas haiki manjina kachun. Ripuko y cosisjaña. Payacharja son humpe taita Dios wawajunanta. Ñujanchik mañakuptinchik yachanchik mi taita Dios. Contestawas hanchikta. Cosisja pasakorja. Chaylla taita Dios hoikorja wawata. Pimchayga karja chaywawa, profeta Samuel, el primer, amén, profeta de Israel. Gloria al siervo de Dios. Alihari karja. Bendición hukatun yachtapa. Amén. Y matamunanki jamawa equipa. Vida equipa jamamunanki. ¿Quieres algo para tu vida? ¿Piensas tú o no piensas? ¿Piensan quicho? Si chumana piensan quicho, utajamunanki kainata waknata sayari. Y nas pai que taita Dios pajayang manhamui. Gloria al Señor. Hamkona yachan que chiktagme amén. Carga esteril warmi. Pim carga Sarai su tío. Pipa warmi mi carga Sarai. Abraham pa warmi. Paitapas Abraham raiko. Iñikus han raiko. Huikurga hatun wawata. Y mataya ham necesitanki ñañayay. Y maya hampa yakiki. Ham yachanki. Ima hampa, kachkan songo ikipi nanarayasja. Aleluya. Makiki tu haris paiki kuririmu altarman. Hinas paiki ni taitai chihaman alinchu kausani. Chay mi manhamunchu chuy espíritu. Chay mi taitai mañakusja yuyariwan kichu. Huchapim kachkani. Chuya yachiway taitayay. Chuya yachiway. Alin causa kunaipa. Ora kama arriba vaya saya.
Oh mariwa baba ikila vaya saya. Oh papayay Dios yay. Alin chay taytay bidayta. Alin chay papayay bidayta. Manam kay na kay manchu. Manam kay na kausay manchu. Yachachiway. Ujariway Dios yay. Ujariway. Haway wilkay ko ni may na kausas hanta. Waway ko na imay na kausas hanta. Mana yachachinichu taytay. Mana nyuhaga pimampas rimapayanichu. Hawani wawakunata chinkas hanta iyukunata. Matrimonio kunata pelias hanta. Kachkang alma kuna man apamunichu ni tahme rimapayay kunichu. Kanchu karga taytay alma pa. Huy kuway kargata. Huy kuway kuyakuy talma kunapa. Huway papayay huway. Imamunas kay kita manyakuy. Kay pimkachkan Dios. Kay pimkachkan. Salvay almay, ta salvay. Aleluya, aleluya. Uriki mariwa wayasay, aleluya. Hang mangkachung gloria. Hang mangkachung alabanza. Taytay, yachachiway ko. Taytay rimapayaway ko mastara. Pero manangkay na yakay tamuna ni kucho. Mastara yachasak ko. Mastara papayay. Levantay kay mamakunata yachaywang. Taytayay. Ubray kita ruachung ko matrimonio kuna. Irekema arriba yasaya. Wishu ya pasupa ya pamanalinta. Wishu ya pasupa ya pamanalinta. Hang mangkachung gloria. Hang mangkachung alabanza. Aleluya, aleluya. Kay pimkachkanki. Kay pimkachkanki. Jesucristo. Kay pimkachkanki. Yupay chay. Kay pimkachkanki. Kay pimkachkanki. Jesucristo. Kay pimkachkanki. Espiritu ikim kay pim rimapayawachkan. Espiritu ikim kay pim parla payay kuwan. Chay minyo chani. Kay pikas kay kita. Chay minyo chani. Kay pikas kay kita. Espiritu ikim kay pim rimapayay kuwan. Espiritu ikim kay pim parla payay kuwan. Chay minyo chani. Kay pikas kay kita. Chay minyo chani. Kay pikas kay kita. Cristo. Kay pimkachkanki. Cristo. Kay pimkachkanki. Alabay tayta Dios, alabay. Oh requema arriba wabayasay. Aleluya, aleluya, aleluya. Taytayay, cambia y vidaita, tikra y vidaita. Huay taytay autoridata. Huay autoridata papayay. Aleluya. Prima payanay pahayluyta.
Yanapaway hamyachanki maynayllu y kasjanta. Y maynapay kuna chinkachkanku. Religión wan munas jantaruachkanku. Manaruan kuchu voluntaniquita. Yanapaykuy aylluytanirim. Yanapaykuy. Yuham taytay batallasa. Yuham taytay urakusa. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, taytayay. Pampachaway. Pampachaway. Taytay amahuchata nyugan mitisakchu midaypi. Ama taytay wasipi almitisakchu chata. Chay hucharay kum taytay yakini wahani. Chay hucharay kum manhamunchu chuy espiritu midayman. Yanapaway. Allinchanaypa. Corriginaypa. Yanapaway ni yanapaway. Aleluya, aleluya, taytayay, hangman kachung gloria. Gracias, taytay, gracias. Gracias ni, maskas haikim ni, vigilasagme, risagme wasikimang ni, chay redes sociales ocupi, chuy espíritu, juntaway ni, yakipayaway, chuyayachiway. Entienden en Genjaikita, Wanakunem ni, Wanakune, Ari rebeldía por el Jane, o hay kuna tapasucha mangay saspa, Runa kuna mantari maspa, Piña piña purispa, Yanapay kuyaway, Churi que Jesucristo pasó tempe, gracias taytayay, gracias papayay, si tu chayki mangri, Inas paiki prometico y taita Dios tamas kashaiki. Papayay, ubraikita ruasagmeni. Pampachay kuyaway taitayay. Aleluya. Kusikonchik miñañaykuna turaykuna. Aleluya. Taita Dios mi kuyawanchik. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Saludo kuna inaya inas papas. Maña kunanchikpaj. Amén. Haykam hamkuna yachankichik tayta Dios uyariwas hanchikta ayakuchumanta gracias saludo sayarichik hamkuna chaskikunaykichik hamkuna pajmi saludo Robert Nilo ayakuchumanta amén tayta Dios amén chasunki Cornelia sierva Cornelia mamani amén hayka kusikunchik paypallam kachkan kichwakunawan wak arriba Perú nishampi 28 de julio mantapas, amén. Taita Dios amén chachun, iglesia anchicta. Dionisia Sopla Mendoza, Ananías, Taita Dios amén chasunki. Aleluya, siervo Ananías. Gilcata Paus, Gilcata Ayacucho, Paucar del Sarasara. Kusikuchaypi quechua con achkallaña yaykuna. Uyarichik, chayachkan chayman Radio Betel. Amén. Quechuapi, programa con chayachkan. Ayka kusikunkichik. Justina Cruz, amén. Nelson Ramírez, de Pampas, Huancavelica, Chasquicuychic, Sabina de Loaiza, Surquillo, Taita Dios amén chasunki Sabina, Eufemia Casani, Jamo y Kai, Quechuapi, Goza con Aikipa, amén. Esther Rengifo, Taita Dios amén chasunki, Nésida Achacayo, Rosalía Córdoba, amén. Del pastor Aníbal, su hermana Rosalía. Taita Dios aminchazunki Rosalía, amén. Qué linda está ahí, amén. Susana Ataipoma, la sierva Susanita, allá en Andahuaylas. Esposo pastor Juan, amén. Y Canjaña, amén. Susanita, Caipi fiesta, 26 y 27 de agosto, amén. Chaypen tu pasonchik, ima sumahmi tu pay con gusikunanchik, fiestanchik chayamonja. Ñañaykuna makichaykitu harikuy mañakusunchik llapallampaj amén papallay Diosllay kay Facebook nishampi YouTube nishampi plataforma ukumanta achkallaña papallay saminchay llapanta hinaspayki mañakuniku Plácida Koyka almaya taytay unhuchkan yanapaykuy taytallay Alicia Tapas hermanan Maruja Urpi mañakun vidampaj Yumpay unjusqa
Wischuy, Unjuita, Papayay, Sanuyachi, Mañacuiqui, Rebeca Rivera, Paipa Taitai Maki Kiman Churani, Jamiari Papayay, y releve y Kima Ribayasaya, Taitayay Hatun Kuyaku, Yaki Payaku Dios, Hatun Dios, Maki Kiman Churaniku, Kai Ungukunata, Mañacuiqui Kutahmi, Yapaiku, Mañacui, Aylui Kupa, Huawai Kupa, Wilkai Kupa, Yapampa, Salva y Almanta, Allinta, Yapayanquechuari Majuna, Causa Chunku, glorificaco y Taitai. Aleluya, gracias. Gracias, ni Taita Diusta. Gracias. Amén. Gracias, Papayay, Dios Yay. Amén. Chaywanmi. Despide conchik, makichay kichik tamén. Taita Dios, amén, chasun kichik. Ñaña yaykuna, tura yaykuna. Amén. Amén, Taita Dios, amén, chachun. Hay kam amén nin kichik ñaña. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.